Rahik Studio Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din Islam bereda hundara asobinu mayana mukaisara utahabaru kandala kanira akan konu ya akhirah. Kepintanya suai bernotati nuajin turakan dirabdu barati habaranu ibu mabjannati adde majira guyan akhirati tebisang kemali fuldure rabiti irraga badamta ilman orteati yo barsisu batte simatan ajiti ulaman nukaisa jira ebi walalenuti Asonuti danyu irra barujira biya bira Islam bereda wa humdara Usubenyu mana magaisara Kota baru kandala bira Akan kamu buya akhirah Minadagai pada ya hawa sakhenya Inggartu hati zabana hamenya Inggartu nama irra fudatu fakenya Unda yolalte kayam sadikenya Rebu male jilenya dunya Hardofun hafte karana bikenya Bola ladida nigarta bagenya Ibida zabala sahamenya Jalabahu dan kabadu karadirira Islam bereda hamdara Usulenu mayana mukaisara Utahabaru kandala kandira Akan komnu ya akhirah Kotu baradu kandira udala Irati jabadu kara rasula Pakenya fudatu sahaba rasula Warradini dabatan ganam afgal gala Warrahini fanne dan dikacela kara rasula Warra wal jalatu ilman hada cala Zaban nikenya zaban awalala Diniti hinafan umani jahila Isinuni baitan kabiran falla Rabbi hada bamsisu isatu maula Rabbi hada bamsisu isatu maula Damsiko asiti nagayan naftura Damsiko asiti nagayan naftura Din Islam bereda wa hundara Usubenyu mayana mukaisara Utahabaru kandala kandira Akan komnu buya akhirah Karabin nufkane fayaf beredina Isan nufkane ni makana Taunin kabnu beratuda kabna Umri jaluma malif balasina Umri dargaguma malif kisasna Jaluma way karomina Kabatul lakiftu hadis Qur'ana Dunia sireban amma syaitana Rawal dargomu psikoduf jalina Sanhundop sine beratuda kabna Kunitam sakoti isanat tadara Kunitam sakoti isanat tadara Din Islam bereda wa humdara Usubenyu mayana mukaisara Utahabaru kandala kandira Akan komnu buya akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahik Studio Production.